I zdravo svima još moj Minecraft klip, ovo je 4. epizoda Skyhouse preživljavanja. U ovoj epizodi malo ćemo da istražujemo dole ove pećine i vidjet ćemo šta tu ima sve. Sada ću da uzem malo hrane, porasle su mi sva 3 drveca, super. Uzet ću posle, uzet ću bundevu. I pšenicu. Evo i ovdje zražava. Super. Imamo 3 pšenice, tamo za hleb imamo. I ovdje, da, i ovdje imate, super, tamo za 2 hlebe. Tamo za 2 hleba imamo, super. I možemo da stavimo kokoške tamo. One će ovdje da mi budu. Evo su, super. Hajde. Hajde, šta se ulazi? Tako. Super. Da, to je. Tako. Evo vidim i kada raste ova lubenica. Ovdje led da razvijem. Kako me razim što mi se stvarate lako ovdje led. Gledam. O, još jedna pšenica, super. Jedemo. Ovdje ću da ovo odlažem. Napravit ću mač jedan. Jer ako nas dole neko napadne dok budemo istraživali. Kramp. Vam ostavit ću ovdje ovo drvo. Što li? Ovo ću ovdje 10 ovog drva. Mač. Tako, to je to. Tako, super. Idemo. Uzet ću malo uglje da napravim baklje. Idem da sam. Super, to imamo 4. Ostavit ću zemlju ovdje. Dobro je da. Ovdje nema ništa. Vidimo što ovdje ima. Uho. Evo kao zombi dole. Tako da sviđam se. Uho, koliko ih je. Koliko ih, vjerojatno imamo tamo neki spavnet. Vjerojatno imamo spavnet.
mjesto. Evo su. Evo su još njih. A ne ovaj mali. Mrzim ovakve zombije. Ne znam kuda li da idem. Da ovo ovamo ili ovamo. Evo ga, može da nam da oklop. Ne, ništa. Hajde još da pregradim ovaj deo. Da bi išao tamo. Krenim da mi ne idu sa leđa zombi. Tako, i ja idem ovako. O, jeste, spavner je. Super, imamo kovčeg neki. Šta li imamo kovčegu? To, šta ti znači trska? Mladica džungle. Peču, taki super, oho. Sjajno. Napravit ću ovdje i zamku za zombije. Koji crven kamen imamo ovdje. Super, evo, nismo uzoznam za nas. Super. Koja sreća, našli smo spavner zombija. Pa u sljedećoj ili u nekoj od sljedećih epizoda napravit ćemo zamku. Da idemo sad ovamo. Još malo da sam imao još na košti, mislim spavnoj zombi. Tako. Evo su. Destre. Oho, lava. Skeleton. Idemo dole. O, dijamanti, super dijamanti imam. Ne. To, dobro, ubili smo ga, dobro. Dobro. Ovdje što imamo? Imamo uglja. Metala. Dijamanti, super. 3 dijamanta koliko vidim. Imamo obsidijan, možda ćemo moći napravimo portal. Ovdje će imati dovoljno za portal. Evo, se vratimo mi gore. Dakle, ide. Kako me te zime slipe miš. Ide, vraćamo se. I ovdje. Idemo ovdje.
Noće, super, izrasla nam je lubenica. Da se prespavamo. I idemo. Uzeti. Gdje da meni, ja mislim da je bio. Ne, da pojedemo mi nešto. Tako. Uzet ćemo lupenicu. Dakle, uzeli smo 5. Napravit ću, da napravimo farmu još malo veću lubenice. Da bi više ih imali. Šta smo ovdje uzeli? Uzeli smo mladicu drveta džungla, posadit ćemo je. Stavit ćemo ove stvari. Kada nisu potrebno, uzet ćemo malo zemlje. Dobro, 2 zemlje. Možda da uništim ovu bundevu, pa ću posle na drugom mjestu da ih posadim. Ovdje mi bude svoje strane lubenica, sa druge bundeva. Bolje. I samo ovdje dodamo. Tako. I još napravimo 2 semena lubenice. Ovdje. Posadimo. Tako. I ovdje ćemo staviti baklju jednu. I to je to. To je super. Malo ćemo da pojedemo. Tako. Ovaj led ćemo da uništimo. Uzet ću malo seme. I da posadimo tako. To bi bilo to za ovu epizodu. U drugoj epizodi stavit ćemo možda zamku dole spavner. I vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!